Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Bathamai jong ka Tata Motors, Halat ko ni Shillong, ringkat ba ka Net Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobyeng Jongpi. Balat ars pangut ki pai banong kersan jong ki wei ki sengsan perthai hapo ka Nongstoin constituency kilawan ban penyaso ka National People's Party haka jingelang ka balalong haka snong mauklam hakatai ga jingelang la sakhiru banado ki longkme ki samla bat ki rangba ki balawan ban penyaso no ka party NPP na ka benta ban ya trailang baru MLA jong ka Nongstoin uba Macmillan Bersan lembat ka party NPP hi baro ka wei ya kita ginong kersan ki badangwan penyaso thmai la padang borom hi da MLA jong ka Nongstoin constituency uba Macmillan Bersan harengkat ki dikhon bat ki nongkit kamba hakmat jong ka party NPP uba Macmillan haba ajing keren ha ka jingelang padang borom jiki nong kersan ulaong baka jingwan penyaso jong ki pait ba sa ka NPP kadai baki yoi ka kam baka NPP ka le hakini ki sausnam bad ulaong ru banalor ki pait ba ki MLA ru kindang bon ki bansawan penyaso bat ka NPP kamdei ke jingwa tu jong MLA kamdei ke jingwa tu jong chibresta ne deputy chibresta kai ki kam ki baka NPP ka le kaya lami ki sejak ka pelong je ki babul balang bakwa ka deso kami MLA minta siapa pun di mana ni? Kapati HNDP karena melawan Malaysia, uai wangi uai Malaysia ka UDP. Kita kamu dia MLA di luar Malaysia nak. Tapi dia HNDP, sama kita lain di luar mana? Lain di dunia. HNDP ingin dia uai, TMC ingin dia lain, BJP ingin dia uai. Pada saya. Pada kapal orang ini berpakat hak dia terhadap NPP. Sausnya dia telah bagi UAE parti ikan kali betul apa gabian baik pada saya NPP. Kali mengelam kinongelam tiba bersisa mengelam. Jika sisa kada pengelam. Tang nak ada pelajar election baru buat kita sampai produktivitas ini. Lah di produktivitas kali di produktivitas sausnya besar. Tara tipsnya kami hak dia terima kita minum kan. Minum saya kita. Lah di apa tak jingin telah bagi Tok mandas ni ke kubah pada pimpinan. Tua kaya asambli kena lucu besar. Mana bapak speaker dari parti UDP. Tambah kena ini pak. Chairman juga tak habo komiti bantai jadi cintai asambli udah speaker. Presiden juga UDP. Tanpa lami kini tu ikam kita. Kiba sini kentok baik jauh tahu cipta style ini kentok baik dengan NPP. Tengok ini kopi no kesan kita parti. Kadang-kadang ni saya event mantas ni kiba kentok besar lagi ni. Tangan minum saja, ni drive nak terharapnya. Kami nak dia semua nak komersil. Bagi dia drive, nama siapa? Kaya kapabila tong nila, balik kaya kapabila nginong pentimba.